earlier na me can be say ewiase na eda ho sa no and now the things where they go on for this world inside ne abusia senka hu a we say no some way patro bra Facebook never show any so ade people dey brutal enti wo de se be na nkonya asem no wona mo aya asonson ho keke and be careful ana unim ubetu anamo bia ebeye best say ubebi serade now don't be share rade say rade ankasa ntutu anamo si because one hwe yi a wo don't be kwa akobo bi uso already me ba ku bi na nka me koye ne ade ana ate afa so enipa na mo hu ni se enipa na nam we enso ebi kura na se eye honhom bi no nam o keke no wafa nipa body keke no de nam o oh yeah same way said you obetimi ahia obi else wa ahia nipa but ebia oye angel bi na wa take nipa form that angel no can change your life sa na obetimi ahia devil pa no so afa nipa nice person who say oh Charlie this guy be nice so hey Charlie this girl hey Charlie the girl be wrong no me can mami wata no so be hwe krum na wa ahia no o say that brutal e pa cho yanko video so na me kan ho asem kakra nche bra Facebook na wankasa be share video no. Now the story behind this video, this is something that took place in Nigeria. Ye nuanom Naija fo ya wa. Abayiwa obi a okọ school. Owo uni. Okọ school esuapon. Na the order of the day ya kan omuntie yi. Say girls say the obi a pe sugar daddy. Yeah, obes sponsor no. What I say, a man cash. Say so girls no more be. A man cash. Make us say is any parents so extra no but upper extra or the biya akesesem. So the girl go take some sugar daddy. I just say a man cash kakra. And according to the story, no sugar daddy now rent it. Baby cram and lady na manete. I just say well 2 for hostel near there. I just say girl not in school no sooner there. And nema bibi ohia bia provided the mano sika and whole laptop ne ho iPhone ne de ken ka ho ne ade nyina he dey provide everything nti omu ana chese ono so wakwahwe so kakra de ate ne hot so ena at a point I onim say girl no e wo campus no say na gay ya tie sikrum gay nam krom so enye ono nko na nam krom chese only a brand TV at him, brand term so a guy. I say feeling boy, you know what I mean? Fresh boys in the building. The fresh boys no smooth deal na. Girls now I'm on mobile. You no be or bawa kwemu the trouble abro kwa. Who den keja fresh boy ka. Yes, a fine boy no dey painting ka. Sugar daddy pay na ka dey own. But one way year, getting to be consume say their brand TDI. Enti papai ah ya sugar daddy no nam krom no hu girl no and no confront him say why you are supposed to be on campus, what are you doing here? How dey bra Facebook, what are you doing here? Gidi and na fine boy no so ne girl in me hu papa no big man by you but why now, why are you embarrassing the girl in public like that? You can't do this. you can't do this in China. No you don't do that. Go get anyone's work rooms that no don't do that and on work we push papa no papa masa who are you me caution me girlfriend now Abidjan no say but no masa ja and na boy ni so ni yi no Charlie e ho na bufu bai afi one small boy fresh boy unye din nya baby and on mum e ko bo papa no. And the papa say, hey, me now what bomb no? Was that about who be you now? Say, hey, do you know me? Do you know who I am? Say, now why? No papa say, hey. Na papa then is a cowboy no mama so keke si pa. E wa na boy ni twa hwe ase obi a etwa wono so won mo asa e bi wo mo so no sa de friend say sa epilepsy right afi the boy na da from one 9 na wo so a chese boy ni ewi afi amafo hey. Now before I didn't be say
boy ne catch papa and say wan hwe yi a obe report no na wan ba say girl eti e ba sa na ode ne sa kan ma boy ni twa hwe no ena girl is jiga no adena man na yesa na de why de no obe free police man obe report obe na girl no so kasa gidi no say hey okura why they sponsor you akofa boy do e ena de ne sa kan girl no so kan na girl no so from brim afi ni pe o na no bia steady o de mo show video no na e be to aso de me kan on tia see ya do Facebook ne be show video jiko wo de mo show video no e serious o entu na mo asonson ho obi wo ha ogigi wo kromu a if you are driving say ya abufuo pa obi aye mistake na hokoka na o say didi what one hwe ya wakoma beba ma ebe ya o say those small boys driving one hwe kobobo no but unimu o china nko entu de obi aye wo de fan say o de sebe wagimi ne call ba bi ku no wankoni asem wo de mo hwe action na e course on Facebook no action na e course no eti ha na boy no ball papa na asum no eti sugar daddy na boy na ball na asum no na o ka che ne say o embarrassing lady no papa no be say do you know who I am wa be bomb na so wait I am calling police the boy any person of afraid police ma papa no say papa no embarrassing girl no wo krum wo de hwa action no ti ha na on opian ti anka boy no kra be action kra o one papa say sir one of them say kan kekahwe boy ne kitam ti aboy na atware nti mo hwe aha boy na da form no e ho apɛ na again otu ne wig ohun say baby ad na emu ayeden etige na tu ne wig o de hwe ne wig na wa tu ne kura no na wa so papa nim say no aden why boy ne sa no person okun boy na say den ene de abi obe report no da bi di no gidi no na papa say hwe awo me bo ka na wo yese no ama boy ba be bo me asum edwamu asei eti hware papa ni yi na tade o yi na tade ase akonfo atade bi hye no wase na wa dress eguso ti ha no de ne saka again ti ge no so na atwahwe no se se omienu na na da fom no afa nipa ye ho no on Lucas omo di on omo hwehwe obi e ko na chi because baby ad na du no ayehu enti say you very careful because the nipa nam ho no unnim de hye obi mu ode nam o ubetimi ahye obi na wa hye suit kama pa wa botai but ebi ade bi edanase no because your papa no what the beginning of the video no wa hye na tade address fine ahye ne che cooling ya you say wan che bi o ba say wa hye konfo atade no so wase ayi se de ne ne manema bobomu a che say action ba pa at once na otimisha se kom etigali all this while say oh no sugar daddy na wakofa no konfo sugar daddy girls abro say the sugar daddy na wakofa no konfo sugar daddy and wakofa you look at that nei e dia akofa se mia bai say very 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 careful enye dipe nam ho nna ne nam ho kwasa hwe boy ne da for mo awe ne 9 na na publi no afege na watu ne wigi hwe ohun se baby adun de ni anyan obi kwa di nso be gu boy no so kwa senka boy ne be so nso wo kwa the idea papa na ne be se nyan na the idea Charlie serious oh but in a situation like this obi say wo public we no obeda chino because what be why this all koye actions also okoye obi nti eba se obi abeso because say oye say we no yi na comfort there no obi e konche usi den we twa kotia ma no ewiase o edi pacho mo me anya hwe yi why na ewiase no na okwa ene wa hyehye no ho oyi na tade na hu akonfo atade na hye no wo de hwe ne me bobom some bansi bi ne sede bi ne nema and or the name home gentle sana wash out the aguso it will cano say na uti anye ye ushia ne connection entrance market entrance one o catch us a brand wait yami so then obi ati because yes the next minute go say what now that way o put b some way fire burn all the aconform
floral disposable handkerchief the encan for